ko ona Serevou live talenga ena Viti FM Facebook page. Karaoni Serevou talenga kina na kena yale alok. Kamu so mga may natarukan daw tarong ini o tinakena talano ta kena ser. Serevou ki Paradise Beverages ena Viti FM. Comida ngai kachi.
na Serevou and Viti FM with Bounty Strong. Yan na salika kamrengo na Viti FM kami tangay kachibe kenda yan ambong ibinani kwento na magital tumahin na program go ni Rongo Serevou and ambong indinday be toko ni chuki na company go na Paradise Beverages we kinda pagi chuki be kami na sama tal tunga mai and wasini go na binango and salika kamrengo na Viti FM 92 FM 92.2 FM 92.4 FM kina 92.6 FM and ambong indinday we kita pagi tal tunga be kami na sama tal tunga mengori and live and Facebook page ni Viti FM by the to ngongo sabi kinda bagi chukini kina bikemni and mbongi winaka nikua and sa kila chukuma in program go bata kina inaki and ndamai ndo bata chukina na buni program go membale tunga no toko ni uira na vei-matasere uira ndo ni budur ndo bola sere era tu en no ndo vanua uira na sangaito ya bumanda sangaito bumanda no ramacher go na salga kakaburaki and toko ni kemuni bagalebu wa mimbitana na company ngo na Paradise Beverages mai be to maningo ke na Viti FM meru to mani kemuni na buni be to ko ni membala tatunga na daga yang na daga mimbi ni ngaraba membala tatiko na bagatangi na reda tiko na be tabi ndundu so and ngaraba le do bi rumandanga na tarvali na ngona mera radaga kina radola simendi rakeli ngele se keli na beita bi nundu so na rongo tikunga maikina na bagatangi se na be se reso rakatoni tu na nando vanua bagakina na bi bali bolo talanga na rongo do tukina na be se reso era ndo batangi tagi tukina ngome ba se abu tagi tunga ni wada bugni tavi ngaraba yan nanda Serevou en bangina ni kuwa na ngona ndo moroto ni lala na bonga kimunia au redatiko na dani serengo au sakila seranga ngo na maramata ungo kembale ngo ndua na oira na nonda bia kanye ndando we sami bagalebu onge pambimbi ni ramarama sa ko ngaya ya me nabi wali ngai ya ngona kena sere o maramata u na mbogi binani kuwa na buguni bibi wali ndu baidori ya eti wataltunga na nona na tali ni nonro biakani na le rongo na rongo zamanda na keni tal no bikenda na mbongi binaka ndindai Bulungo
matamu maramatau Nikundrende yauwa kasese Nakemu kumidha walinga Maraminu kubulan daru yang betatu Veiqaravi asagu Nanamu sabudini Ndemengu ilevabi Yunamu dinanga Yunamu dinanga Na Serevou and Viti FM with Bounty Strong. Yan nanda Serevou weekend ay nambong ibinaniko na dumondoton na ilala na voqa-voutaki munia maramatau sa pangaya. Au redenir to barong tal tanga ngoro lautiki Victoria and Facebook page in Viti FM. Ya na sirea sa balang-balang tek sara bekemni. Ya o bambulo tanga bekemni ketala ditokani ni semo tal tanga mai ano wasini ngono binango ba kina be mai tes men yang gorbi aku sinta ana misa ba ni bina tal tunga ni bekemni na mbongi bina kanikua Domoy egi vakaloloma tu isi mai Hey, yeah, yeah. Let's go. You know it. I know you know it. Hey, you know. It's again master. Yeah. Bambolo tal tunga ni bekemni kedela semo chuma ya nambongi binani kwa binani mitanga ni ngorbe wesdo miltiga mbolo binaka ba kenda bibere rakabosa ya ndabina matagali wani bina tal tani choswa matiasi ni mbolo binaka wais koroi mbolo bina tau semo tunga me mai santo mai vanuatu menani mai kida mani bitina ni semo tunga mai nasawana mai mbuanda mbolo binaka sensi torodani dole bina bambolo tal tunga ngorbe atea ndi do tabua mbolo binaka menani mengani kina bertuna ngone chika ngorenda lidoni ambai ndamundamu timodi makilesi tepa ke eta pa miminga biteka umelambasa wani biratu yani kalabeti roko ni mbole binaka wakina be nanu ya koto ni mbole binaka wani ni binatal to ani be kemni ne mani en cheli toma mbole binaka menani meni kina be bubale ne sena bubale ni tamai mika korowere batukula ndo mbole binaka rosiali mbole binata mbole binaka wakina pa mbole tatarbi mana mbuto songo mbole binaka wani ni binatu ani be kemni ena mbongi binaka endendai tuksan mate ni mbole binaka me mbole binata me ni meni ken so sengo na badir tangangol me rebe no mbuwa lo be mbuwa tumeli kei kolinio wate ke vereti ndo mbole binaka nanu ya koto me ngeni mengani ken ngor be mayobe me mbaute lebu arada ka footpath ngangori na sigani kuai tinai meme stau na maga menani meni kire berto na barongo tika mengor mai na lesutale zip line sabeto en bubale na damusu en ambongi ni kuai wani ni binato ni bekemdo aba kina aba mbolto tani bilangi langi tibiani bole bina katau
wali ni bina taltunga ni bekem do musabu na mbongi ni kuwa ja bless arna na matagali tinai makas ni mbole binaka asena nga andi buki ni mbole binaka mai na soso do mbole binaka malo e teresi mandingi mbuli ni mbole binaka wali ni bina taltunga ni nanu ya koto mena ni mingani kina ko river na bubale mai na imbili kina bubale mai mburi dange do mbole binaka tarayasi lingani rokula o na manaini melita vilame mesake kerto ke den leni bubale megede ni mital ngai kida pero to mai veimbiu veichueli o tarai o vini ke atapale chese do bole binaka mbani rat mai tabuki ni bole binaka mena ni mengani kida gori amena ke bora salote ke marika ke nanda ke grace mai mano park wellington ngambania banya vani ni bina teni bekem do we na mbongi ni kwa sia tinai ni bole binaka wari ni bina taltunga ni gori Valerie Andrew anare inise alibeta vini sia salala moteni bekem ni Yosef ngole and bole binaka mai rabita ki kadabu do bole binaka John Kumar mai Bararabeli Road mai singa toka bole binaka wakina bi aku Sinta Ana na bale we lotiki Victoria lolo mani beke mun ya sinate yalo binaka mbulu binaka isa bule bina mena ni meni kina gore be ya kem tonga gore tediro otama itukana tina itukana o viri semesa ke rauna ngone kasa ke tukana bina ni mitinga eningo asinate yalo binaka la lingaba kando mbulu binaka Petro batu ni mbulu binaka mena ni mani kina gore mesu Timothy JC mori bo mbinga we nana me bina ni mitinga eningo o Petro batu mai Jerusalem na Hidden Paradise mai sabu-sabu Kansas Fiji boleh bina kasa Thomas Isakiusa ni boleh bina kami ni mga neighbor tu sosial kono cikanggo di Lot 5 Magbul Road gor Minandera Melanie Andi mai wanga ni boleh bina ka dola bina mai Raki District School na mbongi ni kuwa wani ni bina taltueni aku Sinta Ana isinda boleh bina mai Tasmania mena ni menekino Ju Willie o mbuima Maggie Inse o tukeitukse ndombole binaka na soni ya wani mala mbole binaka menani meni bi ate da usmalua eleno lawe buso ke endino mai wani ngolo ndombole binaka kurimbo usensi ndombole binaka menani meni ke mbole binama tangali menani meni ke na virno muzarabo e mosi rolesinga menengiti niko na tens mai ratu da kambau rono munikachi mo de tongango romana ke ijue ndombole binaka tamai una nondra koro ni bole binaka wani ni binatu yani Isabella Reeves ni bole binaka me na ni mani kira gore bera to darbo se tarbale tu ngori na ki nondra to lulu ro ni mai tai ro ai ndo bole binaka ne mani koto roga megere ni mani kina ngori Peter Junior Peter saranga ya Peter o bakina be Junior lote to ne nabubale na wanga ni tambua kay na malaki may haba point may subabo ndong boleh na choasa kurin bola ndong boleh na kapano ni binatal tayo ni gori may mawi bay na bilang gori kapano ni binatal ni bikem dowe Sana may dapat talto kay kaya nanda program ko ni Rongo Serevou nambong ibinani kwento nga na mulai kento na musya na nabunan do toko na program